سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان جی دبیجه او گاو به گاو به اپراسیون سربازی رادبن جبوکو پاراستنا سینور خوی بکراهی 30 کیلومتران بکن و پلان خوش جی بکن. سروکمار ترکیه اردوغان گوت او ری نادن کوریدور که تروره لسر سینور ترکیه به آوا کرن و اول لباکور سوریه جی اپراسیون خواه tamam bakın. 2016'daki Fırat Kalkanı. Operasyona Mertala Fırat de sala 2016 de, Çıqla Zeytuni de sala 2018 de و Kaniya Aştiye de sala 2019 de و Mertala Bahar de sala 2020 de و operasyona çeng ku hêjî berdewam dike. Pengav be pengav biryara parastina sinûrên xwe bi kurahiya 30 kilometran cîbicî dikin. Siyaseta rawaya ewlekariya Tirkiye tenê li ser bi yekê nasekine ku terorîstan ji hêla sinûr dûr bixe. Her wiha rola wê dibe di dabînkirina aramî û asayîşa welatên cîran de. Em ti caran rê nadin bi avakirina korîdora terorê li bin sînorê xwe. û bo vê yekê ez careke din dibêjim. Ev beşê hêla me ya ewlekariyê ku mane, em ê bi hemû awayekê temam bikin û careke din ez li vir tekeziyê li ser vê yekê dikim. اف گوتنا سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان بو لعالی دن سروک سوریه بشار الاسد لامبری وان تهدید ترکیه به دنگ نما جمدیا یا روسی را اسد آخفی برسوا تهدید رجب طیب اردوغان سروکمار ترکیه دا سروک سوریه بشار الاسد دوی هفپیوین خدا دبیجه اگر ترکیه ایرشی سوریه بکه ولجهن ارتشا سوریه لیدمینه برخودانه که گلیری یا مزن چه ببه اسد بیجه اگر روشا سربازی گنجاو به او روبروی ایرشین ترکیه ببن و او نهیلن که ارتشا ترکیه جارکدن اپراسیونه که پیک بینه. سروک سوریه بشار الاسد گوت بری 2 سال و نیوان ارتشا سوریه هیزن ترکیه جناو بر بشک هیزن ترکیه کل سوریه دمان و رین ندا که ارتشا ترکیه جارکدن در باسی ناو خاکا سوریه ببه. روسیا اسد بیجه روسیا هف پیمانه کی سرکه سوریه سرکفتنا روسیا د برجواندی سوریه ده هر وها گوت سرکفتنا روسیا د شرده و هف سنگیا بالانسا ناف دولتی جارکدن وگری